Ole, ama sa in subscriber du tak tak te ne na sai do kan ne ya. He ka channel in har sana kan to ka kar ni chung vel ani ya ka Gmail min han hek saka ka YouTube channel lo na bi khi. Chang ka boy hin ka ru ha me ma mi thiam te tyang te pok ron na sa a kan be na sa a ti chuanin hei tukin lama khanin ngai kan han o chho vele lo maya alomom em a kan chong chai na te chani na oma ti chuanin hei tun chu ma hianin ngai thatu te ta na mafia story kan han post do na niya ni danga min la theder saklo te po in ka channel in har sat na an tok rei de boka theder konga te po chan min han lak pui na sa ula like le comment lama te po chan min han lak pui te uti in khonga ina kan del masal lo kani har sat na te karon soi fia pa bokani tun chu ma hian mafia lampang story kan ngai thale do na amma kan lo ngai thak to the mafia and his obsession ti kha season 1 kha in ngai thade fur to in rin oma tuna hian book juna kan ngai thale do na clember dinazia khania mi lo ngai thak sak thin tu te le tin mafia story ngai na tu te ta na thulom oman ni thuma kan nei do ani chu chuan alangai thalo te khanin ka channel kha han hai ula mafia and his obsession season 1 kha ngai thak tur omani ti kha kan tar lang le bokani ajak tu thuma hi kan share masange he thon thu hi the mafia boss and his queen book 2 ania series ni in stand alone ang poina share thei fiction ani ti shinon le bokila Instagram a hian clamber di ti in kain da boke ti in aron tar lang ani ngai thla ang Amber's POV ente nang hotel staff satya ve mai khan ti khan min ko reng su thinrim okhurdar tar chuan ati phiara room zatin kamel let kar ke ain upazok somsari ma se ka za chan tur ka shelo ama bulchen ania ka thiam lo na ombok hek lo min ngai thlate kapi milari ni awang ngot khan chapo du lutuk du su milari ni le ni lawa ka boy lawania athlona he hotel area hi iron tum ringot le ngala chupo public figure ka ni i inti wangin mun danga athlonai omna tur wazong jok mai te che tiro ka ti sak ka personal guard Richard ron enrolla tum chuan kalu ka thinga ngai chalo dewin adin na nga ya ding le he Peter ne omze thi chuak wat se ka du ber milara ni wangin kan hotel room a ni thum le zan thum chung omaron dila kan lo phal sakani chuan social media account lama review thatak min pek tur thu in min offer book a offer ka nola chuan tun hi kan thleng ta ni hotel nei tu pa ka mudu khonge khongein manager te hi hetiang staff tlak tlai lo lutuk hi engwanga hetala thokreng thenge ni ring zetina awa hotela omtele staff manager thlengin keini chumin thlireng antan chuan mu nom tham ngot takang nang Peter in se chun chunga te chung chuan counter table a kalon kaya chhuata ka zuan thlak le rualin akora ka tham noka ona the chwa tumin ka potkal ngal dor Miss Amber du tokte ipaten an meeting ne zo don to ang alo mu palang che manager chuan chi da khiana rontia a opo ka shemu mallo ka thin rim lutuk hi ka benga keu veka engkim hi ka musen vek hialin ka sha kan milari chu ache chula tarve sia chuan auring thei khop mai entrance kan thleng don tia kapa in ka mingin min awa ka ding chiang hle engthil nge thleng kapa bokin ron ti non le rwal chuan Peter chu ka thla hlok zak theilo lutuk ati hlaka Mr. Libgrets iron lang chu lom ome he staff chor lai hian minti dan hi ente lawsuit ka file chan tur thatak mi shil ngal bokang che kan milar nu chuan kapa mu rwal chuan ati zom ngal zeta kapa din na lama ka in her ve ngal bok milari atong zeta keiro ka ngoi kar thung kapa chuan ko suit pol takha in ain thuama akikor ipte zen run mai chik fashion in ke chumin ena milari tong po shat karing law amit chu ke ma a fungar kapa bula chuan mi pasang se thi dinga
ani po chuan min mel ron mai even Lanchester fine jewelry nei tu CEO wani ka sha dan mo social media TV news le newspaper front page a amel mu tur om reng bok ama shelawanom lo hial zokang Princess Sophia ro mit la lek lova min mel ngor chung chuana ti thop sup even chu ka mel le zawa Princess ti enjoy te in alo phun sup kapa henu hian athonin kan hotel a ron omatuma VIP room a phut nge nge celebrity ani wangin chuan ti hapin kaban ka phardia ya milari chu ka mel pa bok ameng boy nak mai a theilo thu in ka changa adang chui ngai tua thia mai karing ka ti zomzat guard kapa chuan ti chata guard duty pani kan lampani na ron tlan phei ngal zat bok ka hotel a chang hian chwa tir ngal ro u chu nu mel chung chuan ti ya guard stand abana anvon rual chuan tal tha ka tuma arak chul bok an chia po min lo na sat ti e zak theilo hian chuan ember minute som nuwa ko office a min muang che kan lein chingfel zo lawania atia even chu kamit sirin kamela min lo enve ron mai ka bianga sen op lau chawani even nen chuan anin zui chuaka ning ze tak kamit chet kwal ralin kan na tholan na lama ka pheya ka chut na ka chut thlangal dot kapa hotela receptionist angin na ka thoka mi lo dong song tu ber kani bok manager ti ain kani na hniam jok ma se kapa wangin min za hle ya min lau bok kami zia wang te po hi ni ma na kong khar chu ka kik dat data lut turamin ti rual chuan kong khar chu ka pothong hal thuro ati supa amma akau cha chuan ka thu thlangal iom dani ka du lo khop mai ati nguta kaner sak come on dad ka thiam lo ma sak poni lo kha ka ti hlia ya a check tlak voyeng za nge kan customer te ni na inin swal to isha em ati zom le ngala kan chan le don ta ka shelo ba ka heta ka tho du lo thu ka soimol mala min tho lui ti rani kha min ban dai mai ro ka phei khok bun lai chu ka tlo phela kaw cha chuan ka ke hlangin ka omdan ka siam rem sat sat hetai tho du lo chuan college kal ro ako thak la ya phela ka pe lo le kha ka zir pe lo thudanga soile ma in ka tingal sok sok chuti ai soi to lawang pa anin om ning zeta ti hliain kaw cha chuan ka mungal dai kamit ka ching zuya a thori hap chu ka shelo der mya princess ka tar to hi kom pui reng thei don lo che ti le thudanga soi zama enge soi po ka she seng lo enge events den khanin ti a ka om dan ngaya la om reng chung chuan ka ti ya thil tam tak ti chawa min changin a thut na changin a thowa ka mel mol tap miss ka pe fel to e ka bodyguard richa chuan a ron ti ya nui sakin kalu ka bungat karuma chang chuan a chuaka sana ka ena dar kwa lo riwa to ka chungte mudre hun cha nga ngai ta thom engma ka sha to lo hnu chuan ka mutna changin ka thowa sana ka ena zandar som pani rik nan minute som ba ko om to lo thom dim zatin ka room balcony ya ka chuaka Richard tamin samsak jeep line ka chwa ruk na ka man thin mang chuan balcony changin ka wai thla a Richard tan min lo dom ngal chat kalang le ka ti sapa ka kar kan da ruk na lam chu panin kan kal ngal bok kara chuang kan chuanga ka phone chu ka khoi pa neu neu kan thlenge miss ati rwalin ka hoi chuaka ka phone chu met thimin kara tang chuan ka chuaka heta mi lo ngak mai ro kong khar kar pa chuang ka tia kara tanga ron chwa wang chuan ka mel ngal ho miss ichunga ingi mothling ta se athu soilai chu ka po cha saka ai engma thling lawang boina ka to ka ni chuan ka lo kol nga lang che acha em ka kalania idu chan lo wa ho ro ka chante ka in thla tir mayang ti zat zatin thudanga soile ma chuan ina kalu san ngal dai ilo thleng ta ka chan nuin min mu rwal chuan min kwa wata akut le lamin nawadam ran bok milo ngak rayem kan chante lo om na lam chu kan pana a thenan lo kai to hleya Ember ron thlen to taxi ya chuan games kan khel don em ni ka best friend mowa chuan atia kaw cha thu thla in Ngaihnawm min pek chu ka ban wat eng game mo
Fred chuan ti in amit mi ron sei khuma kamit ka chet khwal khumrat ngai thlara u ti le wine bur chu mawa chuan la ka ruala do ka na thil om chu hui thlap vekin wine bur da na na manga chuta soizom le in truth or dare he bottle hi kan spin anga chuan adang chu in shat kha ama kan ti da nang cha kha ni mai ati zom zat zat spin la Michael chuan atia mawa chuan phur zetin a spin ngal wa bottle mor zum lamin min ko rwal chuan anti duala zo na ka chang thei ti na among lamin Fred a kok ve thung truth or dare Fred chuan zo na min zota chut ti changin kanau ken lai wine om chu ka tlak ngal pap mi pa ingzat ngei mut pui to ka chan te chun aw ngal duala a thenin an kutan beng bok zero tia ka chan wal chuan oi lo zetin min mel ngal thup in oi du le du lawa thu kanu in shelavani kha darkan akin ka tia an check tlak mai game chu kan chul zom zela an zo na kan chan du lawe mo ti tura min ti kan ti du lo chuan zonau khat kan in zo vek zela soi mai thei lo ka kai to hle toilet ta ka vakal lo kange ti le tho ka rola ka chong an sha po in ka ring lo ka phone na sana ka en chuan jing lamdar khata lo ri der to restroom lampanin bai au chung chuan ka kala korfual tight zet adum rong chu ka ha a ka piana tilang chiang hle bok o ka ti pal mi papa khathia oma ka sut chara ka phone ken lai la ya ka thlau ngal char ka charwata kalson le ngal mai ka tum chu ka ban re ka chu pa chuan min wana min potlet nok mai ka tlulau chawani hey ka ti chata ner nangin ka mel chho ngal hobok I chung ten hetai om tin sha em princess min mel ngor chung chuan British accent moi zetin ati thop supa shil hai zetin kamit ka kha fak ringot Mr. Lanchester shil hai zeta en rang chung chuan ka ti sapa ka mela ama ka mu awanga makkati zia a mu ning yang akiai suk mai princessa ka ti ha a zo na ka zot let ta zok oh princessa nge ipai na kau dan che kau kheri du zok ngei om lek lek in min changa ka mengling hlar ngal min tharo ka ban rek avon na chu kamela khisukina thla ve ngal mai bok Mr. Lanchester even ka thu sei lai chu ron pot chata ka ngei to ka tling em le ngal Mr. Lanchester annam mingin ka kau non le kher ka kalange moinwa me ti zom le zatin ka kalpela thui po ka kalman lo ka konga min domin min pot let nok engthil ngei ti min thang ngal ro ka tal ngal vaka banga min norbe nok rwal chuan ka mor chwai thei even ti in min ko ro aban le lam chu kalu zone banga aron nam beta le lamin ka tal chwa lo nan ka dara wan betron thung engwangin mo Mr. Lanchester ka du danin ka kowang che min thate ka kaldon tal chwa tumin ka che data min nam bet nget sau thung azak thailo ka ti dan chu pui takani sweetheart ka do theina fia tum du su irin ain ka do thaila vania ka maizer tu ka sam ka benga je pa chuana ti thop supa amita tak ka melkar engtin nge min ti don ka lau chei ring em ni Mr. Lanches athil ron ti wang chuan kaming ko ka shil hailu tuk chu ka che chang mai thailo ka ding khong ata ka rui po are vek hialin ka sha ka muya min fo a oma ka nam waka ain la shanghal lau zo ka engthil nge ti ni ai in sha ta amaya ben tumin ka kut ka lek ka nga ka ben don lai takin ka ban re ka lo chel man thung mecha in ka ma akutan lekhi ka ngai thei wak lawania sweetheart ka kuta avon na chu tal thak ka tuma ka theilo min tharo thinrim okhur dar darin ka tit tham chala ka chap don lek lek hialin ka sha mase hepa bula kher hi chuan ka chap lawang ateu lo min tharo ka ti chu ka ti fiak le thata mu nom min ti mel zetin min thliring ani chu thanga ro Richard ori ka shat na lam chu ka hoi ngal dor Silayin Evans chu tina alot rizui ngal khapok Rich tisapin katala kabana von na tharwalin ka bodyguard Richard talam chu kapana anunga min din tir ngal zat Even Lanchester
even kan lama aron in herwalin Richard chuan mak ti zetin ati supa even chuan hlau ti sha zetin Richard chu mel ran bok kanin mule donia sweetheart min mel chungin ati supa anui sang bok mak ti zetin kalau mel kar thung psychopath ani te karing tarum rum mai icha miss Richard chuan kahliam azong kwal roya even kaliam na lam ka en ring thung ka cha ho ang tila in her ka ruala ka mui chu khoin kamit ka ching sok karuma chuan ka chwa ruk na tang bokin ka lut le a Richard tan min pui vek hlau zo ka nilo se chu min man chwa na rei to khopang mutui o Richard chuan kalome balcony chunga dak thlapa chuan ka tia Richard chu kiai suka akut min vai khum zawin ka wai thak na jip line chu ol sam zetin a phela atum tel ngal bok ka balcony chwana kong khar chu khar tha in ka kala kalu hai chop ti re nan damdoi ke ngal bok khuma lonin chaw zetin kamu hil ngal bor bora even po ko ngai to zom law ngai to po ka pe law Lucas Lipgrats ka pa thin rim o treng chhuai chuan kamu tui lai min ti hara ka phu zok nge nge thom ring zetin a zom ngala tho phan po nei man lovin ka khuma tangin kain per thau ngal zota engthil nge thleng ti she turin common room lampan chuang ka kal ngal sat engthil nge ti se min ti ithil ti zong zong te ka shelo tu rei nga yami kapa engkim ka shevek engkim lo thai lo na wanga ti ka ni hi chuan engkim hi ithiam lo vek ani bok ka u Lucas chuan ati chata a ovinin aring thahle bok engthil nge ka paina ti swal engchung changa ngen in hnial engthil mo ka u ina ati anin haulai chu step pading chung chuan ka thlir renga ka pare ro na mel le thin rim mel ka u in ka pa huat mel zeta amel laite kanu in re run na zeta an pani amel ton chen laite chu ka din na tang chuan chiang zetin ka mu vek ka pa in ka u abianga aben rek that ral chuan ka kutin ka hup ngal choi min ti nwal hle mai ka fapa ka pa chuan ozoi deuh zokin atia karero lo na veringot ka u mi zia kum ni liam ta tang kha na danga nilo kum thum zok ka pa laka a in la shanga keiro apa nga in min la bereng tho kanu ero abe cha tho na a ama angin apo to lo ti hairwala ni lo mizora mai omang thu to pani chuta chang college kalnon le bokang ka pa chuan ati vote right mizora ma ko omlawang kanu na ni hi tuma ka control til don lo ka u chuan ati chang be rata I omang ka ti chuan I omang engma soibel to su ka thon lui don tho tho che college kal du lawani chuan Mizoram kan hotel I en kol thungang du thlan tur pani inei ti na ni chu college kal non le nge hotel en kol kapa chuan athu so so na tum lo ti sha zetina chunga ka umit mengaling hlar to tlangwal kumsom ni pali kani phiang sen hi college kal non le turin min tilui okong ka lawang ti le kong khar lama in hera wala kong khar chu hongin chwa ma yatuma ma se lo in her le in chuan hotel po ka en kol bok lawang hal chat po ka thlang jok o harala nuam khop zokang chu a soi zo rwalina chhuaka a chwa pa chuan na setin kong khara khari bur bok engtin nge ni don kanu chuan ka pa chu pan hnai vata anriru a ha ti an mela chuan ka muthiam vek ka pa in kanu chu ko a en po en chun zom du to lovin karum lama kamit tui shuhul pa in ka tlan lut ngal dai even Lanchester POV contract sign mai lo chu ti thei nei lo avani melve ngei om ze takiai sak chung chuan kama ami pathu chu ka en ringa huat na mit menga min mel reng chung chuan contract chu sign ta tho ka cigarette phorin ka muya ka chuk to ngala lighter chu talin meijal chu ka pak khu nga hlatlat lekha aminga sign zo tia ka hauten an mu rwal chuan chu pa chun man ngala a thut na tangin an pot ding ngal sok Lanchester ui chawpa isoi angini wa omlaw ve he thil hi ka sign chuan keile ka chung te nung dama min zwa tur thui soi kha thin rim zetina ti twara amita hlauna chu ka mu mai hau lo bok ka soyalom ma se engtik lain nge nangma ka zwa don chekati min han shilte I chung te chau ka zwa tur thu ka soi khan ka shesya
ka meizal chu ka pak wanga akhu ka ka changa ka chwa tir le nu chuan ka thut na changin ka thau chua ka kut zung chang in kara ka meizal chu ka zep wa a zong phiang sen se chil nakin ati khur dar dar rei tak chung he tiang hian om der lawang rei lo te ya anun na zwa turin min nge nanga khongai na min dil bokang ka thil nei hau lo khongai na ile ya syam hle mai mo ti supin abiang ka kut le lam chuan ka mer vaka ile ka ti kan zo nuwa an thela lo thei rengem ti kan enang chu ti le alei aka changa po chwa ka ruala changin taleng angma se a theilo kami ten nget zetin anmana kamezia la ling hlar chuan alei chun na zetin ka de saka anati chu a che chul bok o alinga re dai ani hi ti pa in mezia chu chhuata ka paya kan mi molpa chu na ti in ala room dur dur acha min hlauro inun ti top theitu ka ni hi amai zo na tak nai zetin ka kon hniama amita na zetin ka mil korbok khongai min zuaro anun na zwa tur chuan min ngen lam lama ka beng chu a ori wangin anadon hialin ka sha ni om hlom hian ole na rei tak chungi tor lop nan ka khonga yang che lungai su na eng mai shiman lawang ka soi zo rwalin ashoka ka rek beta kami ten an man na chu an tha ngal wat glass lian zet bangata na an mana chuan kanem bet chara kongpui chu mel lui tirin I mu em mi pui tam tak zinwai nuai te khu irwang thlir tu tur ten ni khu mangchale graham nazetin kanem le soka glass a ke chwaya chumi rwalin building sang sa tetang chuan atla thlangal von vona fuck glass themin ka mairon type aron type lawang chuan katiluka mezal chu ka tren chale te te phota pak khulat thla chuan office chu ka chwa san ngala daka kha chung building atanga aron chwa hun ka ngak to a mase amel mu turala om ring ring lo kum khat don chu ni tin college building atanga aron chuak a class bang lai ka chang se a mase min mungai lo thung tuna ero apa hotel a athok ti ka she chuak le a hotel ko ta dingin anna ban hun ka chang reng thin nilo ka chang thin ti po in shelo ka sunglass wa lai chu phelin hotel building lampanin ka kala staff lo duty te chu ka pan ngal chat min mu ral chuan mak ti setin min mel ngal thup amber lip grachi vein hotel a local lovem ni ka ke kor ip zen hun chung chuan ka ti vot raya a o a local lo me che pakha chuan ron ti chuaka chan po chang to lem lo chuan ka sunglass ru wa le in ka kar hun na lam bok chu ka pana ka thulut ngal zet bok chulai muna changa in khal chuakin ka office lam ka pana embari te shepa wangin ka meeting ka chul pha ama mutur ringotin netin helai muna hian ka kala ka chang zia bok voine ro min tilung oi lo hle mai ka chang thin ti po khanu te reu khana shelawa engwangin nge an nakal lo tur thomi ron sha tir te lu lang ni e mi mol ang mai netin ka kar chunga chengin building a ron chwa san lai ka thlir reng china lim takin ho ti shat nan a in thleng ka zui ru chin bok ka ve ani amber lip gratsi ka ve ta ka set engwange ka shelo ka shat zong chu amber lip gratsi ka ta a ka siam don ti hi ani thomas lipgratz ex mafia boss hotel nei tu le car company nei tu kama che a kau cha chona thu a nimin pia lama kan thu soi ngai bok ani kan soi le to ni pom mai ro kanu puya ni chona him em ang achani shat kha kamit ka sai khuma thinrim ti sha zatin min en thinrim om reng ani afanu chan him theilawa a chan him du ni chuan afanu in pasalata na min nei angai kapui na meron dila afanu kanu puyani chawin kapui tur thu in ka chang katan chuan he thil tluka hunrem chang hi omlo embari kata aka siam thei hunrem chang berani eng angpuin he dil hi lo omlo sate ma se so mei chia embari so kata ni thawang ka mu masak bera chang khan kata tu reng ani ti ka shingala tun hun hi ka bo pel mai don lo min mangayang min mangai thei nan chuan eng po ka ti ang kein ani ka mangayim o ka shelo ka shebi khaulo tuna alaka career ruputhi eng thil cha nge ni kala shelawa sha chwa nge ka tumanga
ka hre chuak ngei bokang shepian Lanchester ka hotel company idu ber ka peyang che ka fanu ero chu teu lo du thlan tur nei lo anei lo ti in sha apom ngam lo mai chawani a fanu nun na der thonga a oma a fanu min pek mai lo chuan ti theidanga om lo a fanu ero ka hum him na hnuaya a om reng ti a shelo hi awan doyani ama ang bokin ven him ka du ti sha se chu meron pan kherin ka ring lo a sha te ro a chu lem lo thung ngati mo merin chuan se lo chuan engwangin nge meron pan boi du ifanu min pek du lo chan ka sha e kamut pui hlau wangem ni ka chong top lam chu angei om lek leka ka kher shan lo afanu laka career ruput le achunga ka ti tum ataksa ka swang to zia ti sha se chu min that du hialang wan duai thak takina theilo khatiang chong kam kha ka fanu nen soizom hleksu tho kalari shoka khongai thak hian afa panen anin ti thiam lova achani ro ka shelo shat po ka chak em shan lo bok hengte kan kut chuak thar ber ten niya pis panga cheu ba ko omdon heklova a chain hi silver diamond ne na kan cho pol manga changa siamania a establishment kalinan heritage diamond wangber manga siam ani in mu ang hian chuan pakhat zok hi en le ta ila he three embellishment ve thung hi chu Kohinoor diamond manga siamania adang hi kapi e Gabriel hian ron soi chun zamanga tuna kachi ron soi tak pani te kha an minga tan mouse EFT in category khata kanda a million som thuma chingin a price charge an niyang ka soi tur ka soi zo rwalin ka thutna ka thutla a Gabriel chuan soi zoma sel hun kan hong cha chu anin chu sup mai mi hausa hlang local khoman niya tuna kan collection te hian an mitala ti ka hailo sir kan sha zo veke Gabriel chuan ka office a lo lu ral chuan atia ka bungat siam tura ka ti chau kha in pe fel to em ka ti sup o idu chuan mi ka lo pek tir don che em ni ati chuan men lo pek tir ngal turin ke shila a chwa nu chuan vo in lama kan collection leitu te review chu ka char thuak sir heile box pakhathi min pe ya a chuak le ngalwat box chu ka thlek kwala ka du dan che ani box chu ka honga a locket a gemstone kan ti mai chu aron tli ngalwa ka kut le lam chuan kala chuaka ka kiai sak emberi tan liaw in he three hi ka designa siam po hau takhle a siam chung la arei a ngonga a or hun tur ka mitla a lo lang ngala a chungchang engkim akipakoin ka shi chuak veka a thil du zong le du lo zong a rong du ber le ngainat lo ber a cafe ngainat ber te nen lam engkim ka shevek ani ero ama ka sha chan tlukhian mi she chang ve lo thungang ka dem lo ama stock tu ve mai ka nim yawa Amber POV akal ta mi ka chanu moa chona ti supa o ti nan kalu ka bungat ka pindana kanom duna vo in na a ka kal lo ringot bok a college bangin miron tlo ko ya thil te soin kan ti atwang ta zeka tukin khan anin hawa ma se ka pa chui shat kha a thil soi chu a hlen nge chin ka ti dwa khoya nge omdon Mizorama khan inin nei ni lom ni chu ta chuan omdonim khuma chuan kamut hlatota ceiling kamel ngot ka shelo kapi kanunu bula omti ran tuma ma se du lova du se ka ti zia kha kapu thi to box sia kapu lunga leng chin om sia ka ti no a kumthum kalta khan kapu in min boral sana stroke wangin kanu le kapi in an tor ne sat zia kha kapu soilan ta ka chuan ka ngai hlia i u chungchang chu du tok te ang Peter nen khan ingin chanchin mawa chuan chips khe hon pa ina tia a topic ron thlan ber kherabang chuan kan ner sok ama angkha kan la ni mai miron bia ka tum chara a text le message ka cha ngai lo ka bloka a chan te number changin min contact ala ron tum tho Peter chu ka bial pahlui ania ni kuma college ka kal khan kanin tonga thlali nga don lai chu kanin kop man me chedang nen min lo kop reng ti ka man chuaka anin kiss lai po ka nge kiss even an min kiss lai kha ka mitla a ron lang thuta ka mui ka khoi zau ni puile teila to mem
adu mel lia lia chesia ka chan nu o chuan ka ngai to na ta min ti hara ka tho chua khap teu lo mi bum mang ka du lo min bum le lawang ti tu nge soi the ka u Mizorama kalni changkhan kar khataliam le to a ka chungten bia kan tum po in phone call chang du lawa ka phone tak nyal pola du lo ama in hetiang hian min la om khum ngai si lawa kariru na don mai nakal turin ke insiama kapuala cafe shop din katuma kachungten no pangmin lati dewa wangin anrem tilawa lekha zirzom tir min du bok mase lekha zir ka pe thlot lo cafe shop hona midang te eitur siam sak ka du a drinks lam siam dan tu recipe po idea ka nga to mai good morning Richard chuan min hmu rwali na ti supa kalu na turin kar kong khar min hon ngal bok morning katilet sap hotel ko ta chuan min jopa kan na tho na tur lam panin ka kal ngal vat huna kal zunga lunch break ani chuan phur zatin restaurant lama kanin zui chuak loma kan ti tia kan nui bak mai break azawa na thok turin kan kir lia chonulama chuan tle min kan free ve deu ente amber hana chuan min hui zewa anui tet mai a laptopa thil en ka mu rwal chuan kan nui chuak hak ui hei James ani tak kami nui khicha chungin kativaka min rela ni mo ti pa in ama James nge chu ron kala kan thil bi lai ron en chuan rang zatin laptop ron khup thok hey hana chuan ati hloya kele Lauren chu kan lo nui hok ka Facebook account lui te engtin lo hmu chwa the lung oi lo zet tum muk chung chuan ati nuwa kumru kalta account honania thalak cringe zet posa tuna ani na ne in tu lo lutuk chu kan nui ati zawal tu ani password la sheila chuan ka thalak post zong ni lo a account chopian ka delete tang atia thudang soya kan nui hok lai chuan khu khar ri kan sha a thomlo omna lam chu kan hoiwat kain herwal chuan ka ma a even Lanchester loading ron chu ka hmuwa kanui top ngal mia enge ni ta pui theina che kan neim hana chuan ati ngal wata keiro ka ding ngoi kar VIP lounge olala omya lem keima min la en reng chung chuan atia mit le son tuwa ka chang masata jok kan en lokange ala om chuan ka sha a ti in computer ka bi ngala ti tu shelo lai zatin ka ding zum zu ringot ala ome idu berlo thangla hana chuan atia do kana file chu ti tu shelo zatin karem that tak ngota min ki sa karem ti na tel lovin ka ngai na thei po ka in ring lo hei kan lo du ang ni thumata na lua turin atia anti ti chu kalau ngai thakar ama ni lovin a business partner ti omna tur zo ka ni mel a soidana endik ka vadu ve ramdanga changa ron kal tur ten ni sia andu lo zonga lo ni pal takin atia o Amber ilo fan pui mai do nim ni shepyan lo nol ngot la ni thei ngot big si lo he pa ne na afala omdun ka du reng hleinim min swalwi tum lawang ti po shat lo ole nialin omzia omdon lo ti ka sha ta wangin nial buai lo ka tum ta zoka min lo zui te che Mr Lanchester aming ko da na adu lo em chuan ka ko lui ngata kan hotel ania engtin ma min tingam lawang ole miss libgrats kamita chang fek fokin min mela melle chadu lovin ka pen ngal nal elevator a kanin zui lu ta floor za me ka tumral chuan a room book ber ka zot lo ti kan she chuak cha ka mui ka pet zawa ka kalna tur floor za ka she lo ti a she thiam aniang 9th floor ati sup number 9 chu ka meta elevator chu in khar ngal bok kan pani chawa kanom ta ka chuan bora ka dang zar mai bora ka hip tur zong min hip khal zel ta emoti mai turin ka bora khi patoi tupa ka chungril chu achan sha si lavina khurdar dar in thla dur ro ka se lawang che sweetheart ka hnunga tang chuan ati supa ka ner sok ilo sha ta tan ka ping sweetheart ani lo ka ming chu Amber lip grats ani e polite mel zet mase ka huat na tilang thau si in ka tia ka thu soi chuan anuya ti zange anuya ni chu hoilet me wina ma chu ka wa mela anui mel ka mungal zat
chong ka tum chu thil ri khep awang chuan ka ngoi le ta zo ka elevator ron in hon rual chuan ka chuak ngal vat min zui le zui lo po ngai sak lovin ka pen mia mia hele i pe chen chen en fia don nia ka kalange zalo zeta nui sang chungin ka tia kalmai ka tum chu ka kalna tur zone ka ma a takaron ding ani chu la kalmai big lo la sweetheart min fan kwal pu yang chu nui chunga ti chuan mit mengling hlarin ka mel chhowa thinrim in sum zeta tho chua khokin kalwatang ti in ka in hera meron zui ve mai pindan chunga chuang kanin zui luta couch sira dingin ama chu ka thlir reng fan po fanglo a hoi kwal thuak ringot acha thi ti supin kalamaron hoya akikor ipazen ran bok kalamaron pen na ya arim tuile pa ze chu kalo hi blood shai izo to chuang kalila amita po enlet ngam lo chuan ka ti sapa okay ma shwaila akut le lamphar chuak zabina tia man mo ru zetin ka pen ngal dot dot kong khar ka hong cha chu ka hnung lama tengin aron khar data kain ring lo lutuk chu ka phuvak engthil soipo ka soi zo man lo kong khara min nam bet chora karak that min khoi tum hleksu cctv omania ti in ka wawa akiai sok ringot a omcha mo sweetheart noi za ori chwana tia ka tho chwa khok cctv omlo vip room bi ka privacy thil andu thina wangin corridora cha kan da a tuman he room thil thleng hi an shedon lo ti na min kalti ro ani lo chuan station a ka zwal ka wang amita takmel chungin lau om lo tak chuan ka tia ka chungril tak chuan ka lau ngoi ngoi thung he room atanga nungdama i chwa thei chuan le a soi zo rwal chuan ka ming kok rap thak hian ka thina phungal dot dota ka khur chan ti ti der bok iti lawang ka ti chuak sap khisukin ka biang chu akut zung changin a thai thariak ria ka thok po ka tho tha thei to lo ka beng bularon kun niama ka tho ka top ngal vek sweetheart ichunga engthile mo ka ti ma hian helai mun atang hian tlan chuak ngal ro ka beng zona chuan phunina tia ka hnaya changin tlem te ina in la sang shet bok laule man mo zatin ka in her ngal wata kong khar chu pothong sok sokin room atang chuan ka tlan chuak ngala events pov keima min hlau zeta tlan chuak lai chu ka thlir renga ka hnaya to lo chu ka ruwa khwai hian ka sha amit menga min hlau na ka mu khan nuam ka tia keima chau hi he khovela hian min hlau turani ama ti hlau thei tu om chun chu ke chau ka ni bokang a mui nem thepa ka fo lai kha ka ngai to chwa ka kain se ru chol chol engting nge kain sum thei jok po ka shelo shet ka boyan na vek to ka ko chung salutuk ka ti re deuh nu chuan pindana tangin ka chuak ve ta chawa elevator lampanin ka pen pok pok ground floor ka thlen nu chuan ka boi ka jong kwala ka mu der lo hotel chu chwa sanin ka suv kara chuan ka thuluta ka in khal chuak ngal sat ka company lama ka in khala tun lai kan boya zola wangin ol hun ti kan nei vak lo ka employee te po bonus ka pek pha nge nge ka software hack tu man oma ka file poi mo tle ma zonga chat pha a he kan tum ti ka ship ma lawa kan dang thei sham file cheta te nei let le thei dan ngai to in ma kan la a kan thok mek bok thil ol sam jok jok ani lem lo company ma a chuan ding in kara tangin ka chhuaka ka cha bi ko ta lo duty pa chu ka pe ngal bok sir ka employee pakhat chuan miron pan ngal wata file lo pombe chon zinga pakhat chu min pe ya ka keu ngal wat heng te tun thla a kan thil shal ten nia heng kan thil shala changa kan income chu millions at ni som ni ani ti in tun kuma kan income asoi mol mola tun kuma kan income tamber chu mani acha e gabriel ka office a milong muturin ishil don nia ti in ka private elevator lam chu kapana alo shil tur thuwa min changin akal son ngalvat ka office lampan chuang ka kala ka kong khar ka hong tur chu cholin ka ding dot engthil chhalowe mo athleng don tlata shat na kaneya ka dik ngei po karing muang changin kong khar handle chu ka wana ka kong nung lama ka pistol da chu phor mai in ringin ka hum ngal ro na door handle ka hel ri khepa thom nei lo thei ang ber turin ka hong ngal zat
Dimte in ka office chunga chuan ka pen luta ka pistol chu phor chuakin ka lot rikhepa ka in ring zetin ka hum ngal bok ka hoi kwala tu ma mu turan omlo ma se tuai mo anom ti ka thinlungin mi shil meang bok si hello Lanchester ka hnung lama chingin ani miron au nung lama chuan ka hoilet vata ka thil mu wang chuan ka room hut chunjom le tur